Usuka Difu Regional Committee asang otomen ke pangthera sai kerengpon. Karbi Anglong District Headquarter mate IMP ke Difu rong supian lo. Bangsa rong supian long ke pangther ven pen kai kita aliralon ke podo ponci apan ke akanang sot binong. Bangsa lama putak RDP ponci. Usuka Difu Regional Committee asang otompen. Difu iti long ke pangthera sai kerengpon. Gandhi Paradung ke do Kareng bus stand ke ABA Public bus stand. Difu Railway Station Powerhouse Highway Adimalong. Arpek pen arkok ponci pangther ponlo. Anporda kulat hempo atumta ametang akulat singno dasbin cibi pon repsi kai keda kepang tirven japan chuning ripon laso sailong usuka tiri pi amaipu bibison teron usuka Difu Regional Committee amaipu longsodar bechon bang kingdom topi pen chenglok ongdung usuka songlong klembang kubang pietum chetongdo Difu pen heroskin beluti gimi news Karbi Anglong si media koti de mana kiro pipar piglo nyiri tum nanga chop hapona tengpen pinang tum daan bang pen gudana pangrum pondu na pot ning thelo kibang jilangan istamela puson akachara pa tolong bom sini tumta to war cholang dinglo Karbi Anglong district MP mate headquarter ke difurong supi henlo bangso rong supi ke pang thirben ban aliralon ke pimang kenang sot bangso puthak RDP policy usuka Difu Regional Committee hin ban dipini nintung rong supi angka ke pang thira side deng ponlo difurong supi angka jismet pe ke Kareng bus stand Kapa public bus stand Powerhouse Rapen railway station hai ahui hai dimolongan nintung pang thira side deng ponlo lapen apa me pinin ladak nintung labangso media hin pen mate perang ke thengno pen ladak difurong supi angka long kedo kular hem pun man chuningri pungtung je alang litum stame mena kular thengno long dustbin banga ki bigenan sot so dustbin chini pon reblo butante rong supi mangke an se inkhirsi aliralon do ko sini tum name ning thepon lo